خير Bejarım adam ne demek? Kurt derek de adı var. تقول بالك مشان لقد درنج يبان دول حتى خير خير لكن خير خير وجب خير ارسل olacak aslında kapatılıyor. Biraz sonra sizi dışarıda davet edeceğiz ya da sizi burada belki biz başka bir gideceğiz. geliyor. Nasıl? براستی از بخوا شخصا از تجار از بهیوی نبم و جناب بدش بهیوی نبم اگر روزا گو هیوی هم قدی هم جی قدیونه ام بهیوی نبن اری ام نه او کسی کو لهر دوره کی ام بجن لدیاربکر تشتکی دی تنظیمین لانقره تشتکی دی یان ازمیر تشتکی دی ام لکو داریم فکری مچی با ام بی تنظیمین اف پارتیا گو مزیارات کرد هرچی مسئله ود به فکری مچی به ام بیا راست راست هم دبیجن جمع خطابی خوره چند جارا بریز اردوغان سر حکومت ترکیه جی حدیثنه وقتا کو چی بو و کندوزانن دبیجه ایدی کشای کرد نمایی یعنی توشتگی وسطنه لی ام دوی نقطه ام هف نکن بین مسئله هی و لازمه چهار سر ببه چهار سری جری لازمه ام چی قام دبینم و اوکی خوا فکر خواهم دیساتی نظمی چهار سری داشتیم ام تجارم بهیوی نبود بهیوی نبود انشالله به روزی کی yani hatta devam nake ve rojaki çareseri gicere çebe le jxara çe nabe lazım havuldan have lazım her kesi go ve persi vak pers dibine o çareseri jere dixwaze de daire ka meşru da daire ka rava da jibo çareseri bixapta inşallah go av xabat lejiki kom bibin ve rojaki çareseri jdekem qanaatam hedefa naxudi irade yani irade xwa bixatne yani jber ve از باور دکم کیجا پارتی به هدف رونی اگر اتفاقی که پیره چیپ کجی عمروی اتفاقی و ندود ریجبه یعنی او هالبجاتنا سال 2018 حنک کسی انگو بوان را حرکت کردن رونشتن ظرف هفته کی ده دیتن گو هالوسط هدفی چوا حتی گو ارتد جبروی از باور نکم گو ام کارم به هدف پیره اتفاقی یعنی ایرو او زمین تو نه جبركو هدف ناخذ إرادة خوي إرادة ونبدأ سوي لوقت دي أو بارتي دن ممكن أقول أم يعني أمير حافظ زيارة بك إن شاء الله مهرن احتمال هي أقول اتفاقي كي جبوها البجارتون أجي بسبب شيء ببا ليه هدفي زحمة خيالك استفاده تشتكي بجم يعني وقتك بحث سياسات او بشتكم نجبو البجارتنه يعني مس چارسر كرنا پرسا كرت به البجارتنه و ناف البجارتن دبك تشتك نبين به لو اب بروجي كو ما پیشکش کریه خولورده ج گردای به البجارتنه نه مسئله ki çeki duru direştire yani jubuna ve ki belki berferahtire yani البجارتن بل البجارتن giringe le البجارتن هم تشتاج çareser nake enek tişte kuj البجارتن mazımtire jubuna ve ki ittifak diyalog peviste jibo mekurda her tem peviste le zede kimtine yani me deklarasyonu xu peşkeş kir ama ben Ali diye partiyin diyeceğimi peşkeşi bikin, partiyin kurduğu Kurdistan diyeceğimi peşkeşi bikin. Em dixwazin yekitiyek yani navendeki müşterek pek binin. Jiber ku zuruf geleki hassas geleki evet yani ve zurufeda ittifak diyalog lehev tegeyiştin gelek giringe. Jibuna ve ki em بخابتن حاول بدن كو ام نقطة مشترك خزدكين ولسر هناك خلا بكارن بهورا كاري خواتي بكين داكو ام ملت ما بشكي بين اخو هذا يعني ملت واسطية وشار تندتيجية وقرانية
her ro haraşaya, tehdide millet çi vastiyaya, u siyaset çi vastiyaya. Belki em bikarin behevra raya çareseriye ki bibinin ki millet biçeki beyne xwe de zoruf bibe normalize, zoruf asayi be. Hinge em bikarin ji bo çareserkirina pirsa jê mezintir em guftugû bikin. Yani gav bi gav em biçine pêş. Her wekî serokê hêja jî got hinekî xal heye ku heta ku ewana neyê te çareserkirine pirsa Kurd nayê te çareserkirine. Yani eğer te pirsa Kurd çareser neke te nikarî bahat meseleyê zam û zam jî çareser bikî. Te meseleyê adaleti jî te nikarî çareser bikî. Yani kilit destê evê de ye. Kilit ve gavê destê Kurda da ye. İktidar eğer Kurd navê nikare serkeve û muhalefet eğer Kurd navê nikare serkeve ji bo navê yekê jî di vê zorofê de helwestek û bernameyekî müşterek li bernameyekî maxul ne bernameyekî Hamasî ji bo me pêwîst e ji bo me giring e bu xoşiya ve me dît ku ev dîtina me de me dît ku noktayê müşterekê me gelek em dikarin ev li ser ev noktayê müşterek bikarin hevkariyê xwe bikarin siyaseta hevbeş eger bikarin pêk bînin. Armanca me ev e. Peki Mesut, adını